Mına tuğanlar, akbaşlar, Российский mallar girip kelatadi. Sokuluk mal bazarına. Ay. Dostlar. Buqalar ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi, o'zingiz? Yaxshi, rahmat. Birga bo'lsin. Ishlaringiz bo'ladimi? Ha, yaxshi. Qancha bo'lyapti shu baykat savdo? Aytib qo'yasiz? Şu soda olur. Soda vermeyeyim. Qanchaga o'sha bahosini aytib qo'y. 114 ming deydi. Mana savdoning ustida kendisi. 120 ga bo'lsa. 120 ga. Tartamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Don Xabar YouTube kanalimizning qatnashuvchilari, salomatsizlarmi? Bugun Orozonning 15-kuni, tuğanlar 15 mart 2025-yil. San uylarga geldik dostlar. Soquluq mal bozori Chüy oblusi. Sizler kanalni qo'llab, bizni har doim tırs like'lardan urib turinglar. Tuğanlar. Biz anda başladık. Reklamalik nomerlerimiz var. 077 388 350 nomerlerine baylanışıp mal satam desеңіздер байлансаңыздар болады. Ушул ой тартаңыз hem кетип калды. Az барайынчы. Артынан кууп барайынчы шуну канча. Туган, канча баасы айтып кой. 100 дейт. 100 дейт кетти бу. Муну канча? Ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңуз. 160. Музосу, а? Музолуу экен. Биринчи тут 160 дейт мына. 4 эмчегиттен иштейт экен. Жакшы. Don Xabar деген каналда. Мына эркекпи музосу? Ургач экен, Жакшы. Мына тугандар алдын карап кете берели. Бүгүн ишемби. Пригород бул жака келген. Эртең да болот. Эртең чоңураак болот. Чоң базар болот да эртең. Буйруса. Токмокту тарталуу же ушул жерди тарталуу? Мына ушул уйду көрөлчү, музолуу уйду. Сурап. Байкеси, ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз ушулга? 150? Музосу эркек ургачыбы? Ургачы музосу менен 150 миң. Канчанчысын тууду бир маалымат берип коюңуз, эми 2 секунд убактыңызды алам. 6-чы туут. Ургачы? Музосу ургачы. Канча литр сүт берет эми? Билбейсиз. 4-чектен иштейт. 4-чектен иштейт экен. Рахмат, байке. Жакшы. Мунуңуз канча экен? Ассаламу алейкум. Бас. Канчанчы музосу? 3-чү музосу. 3-чү музосу дейт. 140 сурап атат мына. Базар ылдыйлагандай да. Ургач экен музосу, Мына желиндерин көрүңүздөр. Шундай болгон уй. Канча литр сүтү бар? Канча литр сүтү бар? 12. Ondan öйдө, Рахмат. 10-12 литр дейт. Номер бербейсизби? Кызыккандарга? Сатасыз онлайн. Же азыр эле сатып кетип каласызбы? Айтыңыз. Эгерде кимде ким алам десе, 553 83 84 86. Рахмат. Каяктын малы? Петровка, рахмат. Петровканыкы экен. Достор, туугандар, мына канча экен? Музолуу канча байкеси? Мынаныкы, Муну сурадык беле? Канча сурап атасыз? 120 дейт, мына. Музосу. Эркекпи? Жок, ургачы. Мына 120, Бул канча литр сүт берет байке? 10 литр. 4 эмчектен иштейби? Иштейт, Канчага бербей атасыз мына? 105 миңге бербей атты байке. Музолуу. Номер айтасызбы? Кызыккандарга? 771 менен. 304 331. Каяктын малы? Беловодский. Рахмат. Мына жо барбы үйдө дагы? Бирөө элеби? Ушул деле сатылып кетиши мүмкүн да. Жакшы. Байкемки сатылып кетиши да мүмкүн. Көп чалбаңыздар, тынчын алып. Эгер үйдө көп болсо, сатат болчусуз. Мейли. Канча ушул ой? 130 миң дейт. Бооспу? Боз. Жетай боз экен. Жакшы. 130. Мына сементалды көрөлчү. Сементал канча экен, эжеке? Сементалдын баасын айтып коюңуз. Баасын айтып коесузбу? 140ка берем дейт байке, мына. Сементал канчаны туулган? 3-чү туат. Боз, Боз 3-чү. Бир жумада туйт экен, мына. Дагы барбы ушундайлар? Же бирөө эле, Бирөө. Мейли. Бирөө эле экен, анда номер албай эле. Ассаламу алейкум. Канча экен баасы? 135. 135 миң, Бул канчаны тууду, байке?
4 tutuğan. Azırkı uçurda sağım. Kança litre beret? 10-11. 4 ay boğaz deydi işi. 4 emçekten iştey mi? İşteydi eken buna. Arkada sizdiki? Bunu da aytıp koyuyoruz. Bu kınazı kançanı tuğan? Ekini tuğuptur buna. Artçağından görünüzler. Ekini tuğuptur. Bunun bağısıçı? 140. Bul sizge karayım. Buna andan keyin bul var ekan. Bul kança? 125 deydi buna. 4 ay boğaz. Hazır süt berete? Kança? 10-11 litre sütü var ekan buna ki. Baykeler, iniler, ağalar. Bayke kızıkkanlarga telefonunuz aytыңыз. Ne koyu jakşı eken? 0770 26 88. Kayak noyları? Karabaltada. Rahmat. Karabaltada eken dostlar. Mına Karabalta şaharına jakınкы bir tugandar bolsa eger alam desеңиздер mına arzan uylar ушундай. Jakşı akçaga jakşı uylar tugandar. Mına uy kança eken? Uy kança? Bası? 25. Muzosu menence boğaz bu. Boğaz. 125 he? Ha, boğaz eken de bunun tuğla eken he? Kançançısı içinde? Bilbeysin he? 2'ye 3. Buna tuayında koy. Muzosu urulup atat. Jakşı. Kançaga soda oldu? 110'a beribedin mi? Nomer aytabızbı? Жоқ, maqul, nerede bir жақсы uy turadi. Barga tugandar. Bayke men surayılçı. Assalamu alaykum. İşleriniz yaxşı? Oy bayke. Bul uy kança sorup atasız bul? Şvitske. 250 ming sorup atır. Oho, hazır malumat alıp beremin baykeler, ağalar. Jelini görsetip koyun birinci. Mınake jelini. 4 emçekten işteybi? 4 emçekten işteydi. Buyurursan online satat ekенбиз da. Kana bir birinci dokumentti. Mına. Uydu algan adam Plem kartası meni alat. Tugandar. Mana gördünüzler mi? Kançanı tuğdu mu? 4 tuğan dedi. Şvit taza he? Taza. Bağısı 250 ming. Bazar kançaga kötürdü. 200 lira. 200 ming berip attır. 200 mingden öyde bergenlerge beresiz. Nomerini aytın. 709 709 12 68 02. Bunu alıp koyup dağı tavap ver şunday dese tavap ver alasız mı? Boldu deydi. Tavap beret eken. Artından görgözeyini. Kayakta olas bayke? Kant. Buna kant da eken. Buna jelinderin gördünüzler mi? Oho. Ya bayke kança litre süt beret eken oşunu aytmadık ko? Sağıp gördünüz mü? Oğuzunda da tilinde de. Tilinde he? Cem beriş gerek. Cem beriş gerek. Beriş gerek. Veret de. Aman beret deydi buna. Oğuz 4 ay boğaz. 4 ay boğaz. 4 emçekten işteydi he? 4'ten işte. Bu atalıktıkı mı? Atalıktık eken mına. Maşallah. Aç koyun bir tuğan. Şul yerde dokumentler büt yazılgan. Kança litre, kança paketlenye ha? Kilogramdan beri. Kilogramdan beri var eken. Kıskazı nomerlerge baylansanızlar болады. Kayısını tartıp koy dediniz? Kaysı? Mınavularda oldu tartıp koyuyorsun. Muzolu eken ha? Muzosu erkek. Kançançı muzosu? 5. muzosu deydi mına. Tuğandar. Kança litre süt beret. Bunu öz üstüne jergilikte uylar mına. Canından görölçü çılağa karabastan. 15-20 beret eken artından da gösterip koyun. Jelini gördünüzler mi mına? 15-20 litre süt beret eken. Muzosu erkek mi kaçı? Erkek muzosu eken. Bağısı çe bayke? 170 ming. Jakını kılıp aytıp atasız mı? Jakыныраак kılıp aytыңыз баягы клиенттер. Сразу çalıp alıp ketkендей болот. Ben kaysı? Bul ha. Andan keyin bul var eken. Bul boğaz eken ha? Kançançısı içinde? İkincisi içinde deyip bayken. Bağısın? 135 ming. Andan keyin tigibi? Andan keyin bul var eken mına tugandar. Bul hazır uçurda sağ mı boğaz bu? Zapuska Çıkıp atat he? Üçüncü muzosun tuyut. Bunun bağısı? 165 ming deydi mına. Görünüzдөр mına. Номеріңізді aytыңыз эми кызыккандарга балким сразу алам дегендер болуп калса 0703 75 15 номерлерине байлансаңыздар болот. Polşaga salam Kaniyet dostuma. Polşaga salam экен ушул байке. Атыңызды айтып койбойсузбу? Элдиярдан салам экен. Polşaga туугандар. Даниярдын каналынан көрүп атасыздар. Элдияр салам айтып атат. Мейлі, содан берсін. Жақсы, мына ушундай эми достор эми алдыны карап кете берели. Мына ала уйду көрөлүчү. Кана. Кимдики экен? Ассаламу алейкум. О, байке, маалымат берип коюңуз, качпай. Маалымат берин, сизди тартпайм. Жакшы уюңуз бар экен, кел атабыз. Бул канчаны тууду, кандай? Айтыңыз. 5-син туйт. Породасы кандай?
Men деле сатып. Siz de satып alğansız, he? Аты odap koydu. Al. Jo, tuğrazını aytış gerek. Bilbegendi bilbeyim diye öyle aytış gerek. Tuğra aytasiz. Mına. Bu azırkı uçurda boğaz, ha? Bu туйында калды. Tuğundap kalıptır mına dostlar. Mına görünüp turat. Bağasını aytыңыз. Баасы 230. 230 ming surap atat bayken mına. Bazar kança berdi şuğa? Базар 150 бер. 150 beripti. 150'den koşsa beresiz. Kança kanda oyunuzu aytыңызчы. Kançaga verir beresiz? 100 тоголок болсо бер. 200 toğulak bolsa bereriz. Eğer de kim berem dese numarinizi aytыңыз. 705 705 menen. 54 54 44 44 28. 28 kayakta olasiz? Карабалтада. Kara Baltada. Rahmat. Uşul nomerlerge baylanışıp egerde 200 de atat mına. Bu kança litre beret eken süt? 25 27. 27-25 litre süt beret eken. Jakın boğaz eken. Rahmat, he? Tuğan, buna uydu görelici. Assalamu alaikum. Bağısını aytıp koyunuz. 220 deydi. Bu Amerikan kavı. Je mındaylı. Alato, жақсы. Kançancısını tuğdu? Mına jelindir. Ya. 5 litre kança verir süt? 30 litre berebe. 30 litre beret eкен. Dostlar mına артынан көрсөтүп коюн мына. 30 litre beret дейт. Telefon айтабыз mı? Айтыңыз кызыккандарга, балким алам деп жүргөн бир туугандар болсо. 707 менен 09 09 20 30 20-30 бою бийик экен, э? Канча чыгат? 1.40-тан өйнөбү же 40 чыгып калабы? Шундай чыкпак. Ошондой чыгып калат, э? Каякта болосуз? Ушул эле Сокулукта экен, туугандар. Мына чала бересиздер. 4 эмчегитең иштейби? Рабочий. Болду, содаңызды берсин. Мына туугандар, колдон келишинче сиздерге аракет кылып көргөзүп берип атабыз. Сиздер видеого лайк басып көрүңүздөр. Мына уйду көрөлүчү мынауну. Байкеси, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздикиби музолу уй? Баасы канча болуп атат? 60 миң отам. 160 миң. Канчанчы музоосу? Экинчи музоосу эркек. Эркек музоосу экен, э? Экинчи музоосу дейт мына. Содада болуп атат окшойт, э? Жок. Бул эле канча литр сүтү бар эми? Азыр мына 10 күн болду. 10 күн болду тууганына. 10 литр ичинде берип атат. 10 литр берет дейт данный момент мына. Бирок жакшы жем чөп берсе жакшы эле берчи дейт экен да мына уй. Көрдүңүздөрбү мына базардан деле алса болот. Сокулукта бул бар көп. Мына бул эркек музоосу экен. Мына желиндер. Төртөтең рабочийби? Төртөтең иштейби? Иштебейби? Эки желин иштейт. Болду. Эки эле желин иштейт турбайбы? Ошон үчүн 10 литр деп аткан экенсиз, э? Жакшы. Мына 2 литр, 2 лемче иштейт экен. Туразын айтты. Номер айтабызбы? Кызыккандарга ким айтат? Ал байкең айта турган түрү жок. Байкеси, номер айтабызбы? 220. Айтат экен. 222 888 888 320, э? Кайсы районда болобуз? Бишкекте болот. Бишкекте болот экен. Бишкектин кай жеринде? Объездной жакта. Рахмат. Бишкек шаары Объезднойда. Мына ушундай. Бирок уй жакшы экен да. Эки эмчек иштебей калган экен. Эгер алам десеңиздер, чалсаңыздар болот. 10 литр сүтү бар экен. Туугандар. Ассаламу алейкум. Иним канча баас? 140. Канчанчы музоосу ургач экен, музоосу? Биринчи музоосу экен мына. 140 сурап атат. Мына желиндери. Өтө сонун экен желиндери, барбы? Канча литр сүтү бар? 15 литр сүтү бар экен. Канчага сода болду? 120га бербедиң, э? Номериңи айтасыңбы? 509 509 200 канча? 202 202 509, э? 509 менен экен да. Ушул номерлерге байлансаңыздар болот. Каяктын малы? Сокулуктук экен, э? Первомайский пост дейт. Рахмат. Тезде бир токол уй кетти, сатылып кетти, жетишпей калды. Мейли, алдын карап кете берет. Мына уюңуз канча? Ассаламу алейкум, байке. 120. Биринчи туутпу? Биринчи туут. Азыр сүтү бар да, э? 10 литр сүтү бар. 120 миң сурап атат мына. Ушундай 120 миңге канчага чыкты сода? 110го бербептир. Ушундай бааларга келип алса болот. Дагы барбы же бирөө элеби? Бирөө эле экен, э? Мейли. Эгер көбүрөөк болсо номерин алып берейин дедим эле. Байке, ассаламу алейкум. Канча экен музоолу уй? Айтып коңуз. Я. 200 дейт. Мына. Музоосу чоң го, э? Байке. Кана өтүп кетейин. Эркекпи музоосу? Эркек музоосу экен. Мына. Канчага? 18 литрге жооп экен.
Soda olup atat. Biz mişet etmeyle koyalım. Surap görelim nomer. Bayke kızıkkanlara telefon aytasız mı? 222 86 86 16 16 10 nomerlerine baylansanızlar. Qaysı rayonda olasiz? Manas. Manas. Mana shunday. Manas rayonida bo'ladi ekan. Qanday, assalomu alaykum. Qancha muzol uyingiz? Doğru unanlıklar. 150 sıradan. Ha, bu Topal 120 sıradan. to'qol 120 bu Angus-ku, Angus 120 boz bu. Yok, tuğan. Tug'ani? Bir ay oldu tuğan. Bir ay bo'ldi. Muzosi yo'q bu. Muzoz yok. Uyda olib qoldingiz. Erkakmi? Ay, maşallah. Erkak ekan olib qoldingiz-da. Yaxshi. Bunimiz qancha dedingiz uy? Bunun 150 sıradan var. 150 muzosi erkak bo'ladi-ku? Erkek. Erkak ekan. Qancha litr sütü var? 13-14 litre sütü. 13-14 litr garantiyada. Telefon aytasizmi? 554 554 481 481 222. 222. Mana shunda chalsangizlar bo'ladimi? Shuluy. Qayerda bo'lasiz? Yoloskan. Belotskiyda bo'ladi ekan. Yaxshi. Belotskiy rayonida bo'ladi ekan. Chiyobos Belotskiy aylanida. Qana? Ushul qanchaga ketdi bayka? Aytib qo'ysizmi? 113 ga buyursin mana 113 bo'z bilan. Mana buyursin. Satgan adamga da, algan adamga da. Realni 113 a? 113 ga mana üstünde bo'ldik savdanın. Donqavardan ko'rib turasizlar. Bu realni aytsin ha. Elder ko'rib emas. Bu bo'z ekan bayka. Qancha ay bo'z ekan? 7,5-8 ay. 7,5-8 ay. Qanchanchisi to'ydi ekan? Birinchisi. Buyursin bayka mana. Yaxshi, shunday. Bağların öz üstün kattalı çuğuz eken realni aytqıla deb aytatat. Qana göreliç. Qanday dereceler? Qanchadan uy? İyi, bazını aytib qo'ying senda. Aqrin 135. 135? 135 ming deydi. Mana. 135 ming deydi. Dostlar, mana shu menen videoni oyoqdaymiz. Qo'ldan kelishincha sizlarga ko'rgazib berdik. Qata kemchilik bo'lmay qolmaydi, bo'lib qoladi. An kechirib qo'yasizlar, qata kemchilik bo'lib qolsa.